Ada kucing nih di belakang rumah. Wah guys, kita lagi mencari sesuatu nih guys. Wah, apa itu guys? Ada sesuatu di plastik hitam ini guys. Coba kita lihat. Wah, warna merah-merah guys. Oke guys, kita ambil, kita bawa guys. Coba kita lihat. Wah, warna merah nih guys. Kita penasaran nih guys. Wah, apa ini ya? Wah, kita coba taruh di bawah. Oke guys, kita lihat, kita keluarin satu persatu guys. Wah, ada ondel-ondel mini guys. Wah, mini ondel-ondel mini. Wah, cakep banget nih ondel-ondel mini ceweknya nih guys. Wah, ini ada lagi nih guys. Wah, ini warna merah guys. Wah, ini ondel-ondel mini cowoknya nih guys. Ada ondel-ondel Pak Kumis. Wah, lumayan, ada dua nih guys. Wah, ini kira-kira apa ya? Wah, kok warnanya kayak gini? Waduh, apa ini? Kok keras. Wah, merah-merah juga ternyata. Wah, ternyata topeng ondel-ondel guys. Warna wajahnya warna putih guys. Wow, lumayan nih guys. Wih, ada satu. Ada lagi nih guys. Wah, ini warna merah nih. Ondel-ondel Pak Kumis warna merah guys. Wah, hidungnya udah lecet tuh guys. Wah, kita taruh nih guys. Sudah ada 2, 3, 4. Wah, ada lagi guys. Kelihatannya masih ada guys. Coba kita ambil guys. Kita keluarin ini. Kira-kira wajah ondel. Wah, wajah ondel-ondel lagi nih guys. Wajah ondel-ondel. Matanya biru nih yang putih. Wah, wajahnya ada 3. Ondel-ondel mininya ada 2 nih guys. Coba kita jejer di sebelah sini nih guys. Wah, lumayan nih menemukan 3 wajah ondel-ondel dan 2 ondel-ondel mini di dalam plastik hitam nih guys. Wah, senang ini guys. Atau 1, 2, 3, 4, 5 nih guys. Wih, keren. Wih, ini warna merahnya nih guys. Ini warna putih sama yang warna putih juga nih guys. Oke guys, sampai di sini dulu. Wah, ada kucing sana, kucing. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Alvaren Princess teman-teman. Oke, terima kasih.